हावार के हाथ कॉन्स्टिट्यूएंसी आलो बीजेपी अंगबोंग कचे टोंटे अंग थे के क्लांग आजादी का अमृत महोत्सव पेन पचटोन पोंसी सीआरपीएफ पेन साइकिल रैली का पमान पोन कांगबोडेट अनिशा इंटीपी अफान किरी पिनी पेन निफो प्लेंगदर फिटा लोंगलेलांग कार्बी आंगलॉन्ग लाइव के चेंगसे बेरटा पिनी नालितो मफाना के वन पीला के सोंगबोंग कचेटोन ते पुथा तांगते आंगतोन पेन चेठाना मिक्सिना कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनॉमस काउंसिल किलिक नंकाते बगबोमा पोराहुत लाखा कैप हावार के हाट कॉन्स्टिट्यूएंसी अलोंग बीजेपी राचारे असोंतों मेथांगबोंग कचेटोन ते आंगथेक नंके क्लांग हावड़ा घाट माते हावार के हाट एमएसी अलोंग बीजेपी असोंगबोंग कचेटोन ते आंगथेक के क्लांग बांगसो अलाम लाके विडीसी असा हेमलोंग की फ्रीडम मेरा लोंग पेंसी आंगथेक नंगक्लांग लो हलपु बीजेवा एम हिन पेन बीजेपी असोंग कपांग तांग पोंजी अफान और निवांग दो दे संगसे माइकांगनी लपु बीजेपी असोंग हिजानंग बोंग कचे टोंते जॉक विडीसी अहेम कचिप्रियांग थेक नंकेक्लांग केदाम तांगची निफा ईसीआर नि लाखा कैब हावार के हाट कॉन्स्टिट्यूएंसी अंकांग भारतीय जनता पार्टी असोंग बोंग कुपिनिया लाम पेन कचे टोंते जॉक हावार के हाट विडीसी असाय हेमलोंग हरमु हटर किबियांग देंग माते स्टोर रूम चिप्री लापसी हरमु हटर दोआन अमिथांग अहेम चिरयपन ए बांगसो कचिप्री फुन लाके नॉन हेड जोंग विडीसी चेयरमैन किमी बिलिसन इंटिया फान के पेपना जॉक्सी लापुसन नांगमानदे लुपुसी बिरता लोंगपन लो बांगसो हुद पान कुमार पोलिंग स्टेशन चुनबांग नोगेन तेरांग हिलपेन फेरांके फान नांगपाचिनी दोना तेंके चेयरमैन किमी बिलिसन इंटिया फान केपेक पंथुरोंगा जॉक्सी अनिंग किपुंगा जॉक्सी विडीसी चेयरमैन बारिम जेसु केम्प्राय पेन गणेश सिंह हियातुम बांगसो साइ के क्लेमपन पुसी निंगजेपन ahok no tema aprang sini lila karbi ang long life fan ni hin pet kar dom pajir lo har khat bidisi hoita lasin labang ke ning tu kalam ahok pet patumi abarin BDC chairman bang hini ta tu lasi bilison inti non akimi non hejong alang fan kang wai pon BDC chairman ang hoi pek bet penapi alang litum jong si party bang kaching hondo pulotang te bilison inti fan stami nong nam ki jumi si hir jumi pidu nai polo wai pis tami alang litum bahini pitong ke ma thalone labang su kai ason sarkar hin benang kele asang asok ahar pen chenglok kaduk kawe ladak storum mate kibiadim ahem asahem lasi lai hui alang tu phangno pen upi ali longdi ma बांगसो हुद विडीसी चेयरमैन बारिम जेसु केम्प्राय पेन गणेश सिंह हियातुमा बांके बीजेपी असोंग फाना बांके केलांग सेलेक्ट पाmme आथेमा आलांग नितुम साइ हेमालोंग के दो आनासोना मुंगता पन एडलोपुता फेरांके थेंगनु नांगपाचिनी दुनथु ladak sabi tala podang ta ponset purutang te alang litum ke labasu BJP a party bangka ni dokte bang phulu pusi nilihin pen stami lake lardak pen pachini dun lasi ahok per bangke alang litum lasong ke chokem ke denengi polo jong si bilison intifan jungjung bhan kelang select pustami labasu party long property almu ke alang litum donated by amuk tamuk pustami alang tum claim me pajir tekang me lasi labangi ke chokche thep pilo jong si alang litum si labaso party long pangtang ui lang claim rap pet hinang pulutang te lai hui ke alang litum dak rat rongrup kaching thurji labaso BDC chairman office long ke rongrup kaching thurji aphan pusi labaso sahim ki kimpon an le tumi kado we phan party pen lang plot kona pen awas jong si an so se BJP asonga jakong pangtang ponang jipu matha pona sonte lapusona sai nang cheman mede je porlupota terang asang hopen ningje ponthu हावार के हाट पेन हरसिंग रोंपी कार्बी आंगलॉन्ग लाइव केदामतांग चीटी निफा ईसीआर नि मानजातोवर क्रॉंग थम कचेटोगालोंग 20 बटालियन सीआरपीएफ अटुम पेंचे पातिर बिपंसी आजादी का अमृत महोत्सव सीआरपीएफ साइकिल रैली का पमान पोन निंकन ट्रॉक्सी के ब्राफो इंडिपेंडेंस के चौक पेन पचितोन रुनसी आजादी का अमृत महोत्सव सीआरपीएफ साइकिल रैली पमान पोन
Labang so cycle rally kapaman pon laki Jorhat pen Rajghat an kapadeja phansi kedam tangchi tini phai ECR ni adap Jorhat along penang barsi manja long anang kilehut 20th Battalion CRPF Diphuatum kangthum karnia sai dengdon bangso sai kedeng ponahut preni phai hiniar ni an kapale dam nang jia demalong an kapale dam jia phansi pathik pon Bangso kang thong karni damahut 20 Battalion CRPF Commandant RD Jenny Analpen Japonsi alang nitum phan mesen pen dengpon lo Bangso long alohi sarpo man pen Deputy Commissioner Nang Chandra Dhwal Singha kachetong dunalong ki ongdum ki the kiding atum chetong dum si maya long det kaching honalun kilun lapen ke kan he hui sidame padupon si mesen pen pachun pon यहाँ पे हुआ ये रिसेप्शन था साइकिल रैली का कल साइकिल रैली जो सीआरपीएफ की फ्लैग ऑफ जोरहाट से जो रात को सारे पथार में रुकी और सुबह सारे पथार से चल के सरिया जान होते हुए अभी मांझा पहुंची है और आज रात को यहाँ पर रुकेंगे और फिर कल यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। सर, ये कहाँ तक होगा रैली हैं अभी कहाँ तक लास्ट वीक कहाँ तक ये रैली जो है विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। तो ये यहाँ का हमको जो जिम्मेदारी है हमारी जो टीम है ये गुवाहाटी तक जाएगी, उसके बाद गुवाहाटी से दूसरी टीम जो है सिलीगुड़ी तक जाएगी। इस तरह विभिन्न चरणों में ये रैली 2 अक्टूबर को पहुँचेगी राजघाट दिल्ली में, जहाँ महात्मा गांधी की समाधि पे उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ ही है। News Desk report Karbi Anglong live Chokihola Police Station kaparlo kinamtang pai ni phai inkoraner cap arni apar degro mahawaralong soarlo so banghini jirpipi langroy o kachutur damahut munirang thin kabenaya bang phuatum kalitang subita hansepia phan apran armute kangdelo bonta anisha intipia phana bangki nonpu anta kilong ledara jok hawarara thurpa kiri pinirni an ni phopleng der phita thekponlong lelang Anisha Engdipi Ningkan Sirkeba Osupi Kedam Tang Pai ni Phai Inkoraner Kep Arni Kalitang Subita Hanse Pipen Langroy O Kiridam Rapera Osupilo Subita Hanse Pia Bangar Puma Bangke Bangswarni Amat Kititang Arpumsi Longponlo Bonta Anisha Ingdipi Phana Bangke Non Puanta Kethek Long Ledara Job Apar de Groma Hawar Thur Paksi Kirika Khuruga Sai Kideng Pinirni An Ni Pho Pleng Tanglo Rat Dera Tuma Bangke Ingnamajo Emekeng detsi rithek Jojipura drone camera setame pangjar ponsi kiria sai dengponlo Kasi noni labang so also tum okipur alangroy mati joigroma alangroy noni dulo kasi labang so okipur adim ta nitu napaklang so labang so alang bihan no kasi labang so angton alam kasi hindi kan dito ladak na hindi lo noni tum ladak ng Nili tum hemalong pin somara tum do ana bangke ing namajo nang kiri jia phansi nang bar etlo lapen rinang ji an ke rilo anpar ke kiri nang ji bidia matsi avedet lo pusi rara tum pen ning japon Barney pen pini an ni tum ni pli sang se pin pen abang so som ophan ke palong phan ni tum pinan ri taleblo tame atumi la ke ni tum bang phoro phod ya moi du kitong tame pini tiak ta ni tum bang phoro thom so se minute ri lo naka aleng chingrum pet pen ri lo tame pini ani an ta ni tum la bang so phan thai long ela ati ni tum an par ke kiriya bidi ke ni tum ahin be ke avelo idon ben bang ala to ni tum idon pen bahin la pensomar idon pen bang thom edo bahini du ta dun ele kona na rong ben na tum ni tum mai rong pen ta dolo la pen sathia rong pen dolo akodak lo kheram hamse rong be rong ikirong na bun Kisung ke phodet kalitang sobita hansepia hem lapen kang bodet Anisha Ingtipia hemalong nilip MSC Pavitra Rongpi Palidamsi lapusona monit ang thin kavya bang phua phan prabjin pen nep ingnang ponsi so daga kang sai pinang po lapen kang bodet Anisha phansetami long litik an kiria sai ington te pusi kisung ke phua hema sora phan aning pathedeka Nona loan order hanona se amisang tipi lapen sumitan sepi alang dum han non ribom lo labang so phathak loan order dom ko pisi labang so phathak kipu pon sar bang so thak man phan thai hada la So we had seen the SDPO pen the 5 kilo chethan lo la pen
osi dak osi pen na chingki than lo na pen law and order pen ta alang tum ta bori pon bom lo na pen law and order pen alang tum iri ripin lo ha kecheng ani pen pini ani an ta alang tum ta dolo claim bom lo chapaduk lo sila solo got alang tum ta si chuning ri gela hello rong adu wi rar tum cheta mi nang cherap chitu nang ji organization social organization to an pen kadu wi tum cherap ra pet pen si tum kam claim nang ji kusalang tum nang do pen Kang bodet au supia phan kiri lake nili tumdet lapukalilo rongara do anta thur paksi ritarli ponlo lapen drone pen setami ri ponlo bonta nonpu anta long ledetlo lasi karbiang long sp setami bangso kiri long nang cherap dun pen kelong vek thekjia phan si kesia hin pen kachuning ri padopon dak koilamati branch organization KSA pen ta thot pangtulo kidam tang tarik thongkep arni pen akiri long lesia ku puthot inot anisang tipi punon puan ta long lela nitum chot kalilo nitum okor nitum chot kalilo rong arat kaddo ka bitum da kachipaduk piklo cholong le jun long le ada pen ta ge bar habit kon ane kahilo kilometer in koi thongkep lan an lo gedam staminan puan ta long le lasi nil tuma ka chuning riji bu bangke karbiang long sp stame dak misen pen la pen ke tum dak kiri gitar lip kopuson la pen kumat chum sike claim lapuson awat lang nu kami krem lahai aphanang ritar lipen prabjin pen ang thek nem paklang thekji pansini tum chuning rilo koilamati pen samson ingti karbiang long live Karbi Anglong Congress aja kong kache pherang amaya long MLA Kamalakhya de Purka Yastra chetong dunsi kewangji MSC kiliga hut Congress asong aja kong ansuse kabathe ponjia phan aning parung tekang MSC kilig nang leji dog dog apor hut Congress asong aja kong kache pangtang ponjia phan sayang deng kideng chiting pon bomlo lason thak thaksi non hejong Congress MP Abdul Khalek Karbi Anglong along bangsi Karbi Anglong Congress asong jalpen claim bang atung pen chingki chethansi song aja kong kache pangtang ponjia phan BD sore chepachoy ponder phi puthot pini MLA Kamalakhya de Purka Yastra pen MLA Barim Roslina Tirkia tumta Diphorong sopialong nang humrisi Congress kangdang amayalong chetong dun pen Karbi Anglong Congress asong atum ke claim kedama puthak birta en Laswa hut pherangkia tuma thengno MLA Kamalakhya Laswa hut pherangkia tuma thengno MLA Kamalakhya de Purka Yastra kaningja tengke Karbi Anglong along Congress avot ke bad janat si dam bomlo lasi kewangji MSC kiliga hut BJP aphan kaparem pon vekja aphan kapre asayang deng kedeng ponja aphan chisik pontang lobusi ningje pon बच्चों कारण আমি যদি চালোঁ যে 2019-ৰ আমাৰ MP নিৰ্বাচন আৰু 21-ৰ MP নিৰ্বাচনৰ যদি ৰিজাল্টটো যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ভোট শ্বেয়াৰটো আমাৰ বহুতখিনি বাঢ়ি যায় ইতিমধ্যে আমি যিটো খবৰ পালোঁ যে মানুহৰ মাজত এটা উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে MLC নিৰ্বাচন লৈ কিনে এটা মানে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে খালক ডাঙৰীয়া আছে বা কিছুমানৰ আপোনাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন হৈছে অবজাৰ্ভেশ্যন ৰিপৰ্টত যিটো আমি পালোঁ যে মানুহৰ মাজত এটা উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো কাৰণে ৱাৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মই আজি আহিছোঁ আৰু আজি দেখা পালোঁ যে এটা সুস্থ আৰু সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখা পাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক জনাম কেনেকুৱা কৰিলে আমাৰ নেক্সট MLC নিৰ্বাচন আমাৰ ভাল হয় আৰু আমাৰ সংগঠনটো আমি আৰু কেনেকুৱা ভালকৈ আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ মানে আৰু গ্ৰাছৰুট লেভেললৈ লৈ যাব পাৰোঁ কাৰণ Halpu Karbi Anglong District Congress Committee amai phu mate HD Minister Barim Khorsing Ingtia hin penta Congress klembang phu bang phia tuma phan rongrub arlo dampen Congress asong aja kong kapang tang ponja phan sai claim damlang pupusi pachini pon Maya Long Congress Working President Ashok Teron Dunmai phu Roton Ingti APCC Lamjai Sarbo Dr. Mongberong Piatumta Chetong Dun News Report Longsodar Ingti Karbi Anglong Live Hanjang Langso Sports Association mati HSA atum pathirpi ponsi Greater Hanjang Langso Village Level Football Tournament kedamtang chiti ni phai isiarni angdung kiti pathu ponlo Hanjang Langso pathu aklam longka padupon Greater Hanjang Langso Village Level Football Tournament kedamtang chiti ni phai isiarni angdung kiti pathu ponlo Angdung kiti along kongching timung arong pen mora kordoi guria rong atum angbongsi chepho ponlo
kapathu ahut pupu aterang atumta kangtang lapen ki thek soisaya jok apor ke hora teng pen pathu deraphi goli CCNC chethap onchotlo laso jok tiebreaker kapachi tur ahut goli si pen kongching timung arong atum haidetlo Hanjang Langso Sports Association amai phu Jiwan Chandra Pathak pen kachapa hemphu nong e kapaji ramaya hut kapathu ke thek nai anong e lake kongching timung arong asor kiral hansesi longdun lo anparta angdung kiti kapathu ki haya rong atuma phan sikasuri trok pen nong e lapen kerema rong atuma phan sikasuri pli lapen nong e pajodun lo Bokajan pen ananterang Karbiang Long Life Tang Depini Prime Tama Birta ke lapon si Kang Tonik lo